Ćao, pozdravljam vas, đubre, i nalazimo se u igri Trials Fusion sa novim DLC-om. Ovaj će video biti vrlo ozbiljan. Sometimes you'll need to balance yourself properly to prevent a crash. Kakav je ovo tutorial? Ovo se izgleda ne treba ovako raditi. Da se vratimo možda lagano. Ajmo. Ne. Da vidimo, jel će pokupiti motor? Šta može se savijati? Ne! Da ga mi resetiramo, da vidimo sad. Aha, ista greška. Ne, moramo malo podići ovaj točak. Da, to. Let's try another training complete. Let's hit the showers. I mean, you go take a shower. I'll update my drivers. Kako ja izgledam na kraju ovog treninga. Ali završeno je. Ne! Yeah! Ne, tako je, gdje sam završio drveću, ništa, reset. To, uspješno. Ne! Kako se izvrti. Idemo mi po motor. Ajde, pomalo. Klivamo. Da. To, kojele. Kako nije? Zašto je postavio? Skok! Bail out, joj, pogrešna tipka. Ajde, možeš ti to, možeš. Ja! Ovo će možda biti malo jednostavnije. Ne! Naravno da neće biti jednostavnije. Kako su sve ovdje eksplozije. Let. Yeah! Dobro, evo jedan checkpoint. Jao, zapalit ćemo ovo, ne. Jao, bela. Šta zapinje? Kako sam mogao pokidati ovaj motor? Jao, i raspadaju se motor. Pro. Ovo će biti Madness na početku epizode. Ništa od Madnessa. Ponovo. Ne! Kakav Madness, treba sam pustiti gas. Da. Ovo će biti skokovi. Kako je luda ova mapa. Pregrbalo mi. Ne. Ja, izvukao sam ga. Koja bolesna staza, ajde. Ajde, bar da jednu prođemo. Jednu pokuša. Ne, kreš, još. No. Ja, ovo su odlični bili stantovi. Napravit ću sljedeći video gdje ću malo više igrati. Htio sam malo pokazati cijeli svijet, cijeli dizajn mape koji je odlično izgleda. Jedna od rijetkih Ubisoftovih po meni, poprilično zabavnih igara. Tako da vidimo se u sljedećem videu i uživajte.